وأن يما كيس جلوني وأن كما تشوت قل بفضل الله ورحمته وذلك الفضل الرحيم وخير مما يجمعون. الفرح في الشريعة الإسلامية نوعان: فرح مشروع وفرح ممنوع. كما تشوت بكما القرآن مسيح لنا رتي دابنه لا كما تشوت شريعة الكرام والإيراب دبته hal yang ragu Rabbi menjadi gambar curah biji kumum gambar curah al-alim muta'alim bijagai negara di mana dasi bakat dan pada tajiran kehadi bagi siapa gani kubatan gani insani kamu kubaci sudah waktu rajulun nuti kita era waktu bulan kudashan jikda menanu beratu ber mana kini gani Rabbi mudawa kama nagadikatu Nabi Isa kihime Nabi bersihkan Nabi mana dawa gadikasani Allah gani akin ala bari na dunia bahasa sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal Quran sama kaza berbe yiti gadija berse Rasul gani ti jeraka mana gadika dawa bidbir di amana oswa dicengge boro ke hadik cengge sebulan taban dari bayi, Allah tulisannya, aku masibut, aku mademu, akhir lepas bahasa saya. Akan lo dan dengar binula fisio, kemudian dia ambil ada gari Qurannya, mana kita raja dikhani, dan buat alimah aja, dan untuk mahmud ummiyah, ada lagi sebesarnya. Jula ganti nama rawan dalam itu surah, yogamu akura, ambiar bibutu itu adalah wasati. Dula wanda alaka bisu tifi dula hijima ga te mana da kadan wayna karanne hijima ga te ya bauti dula tukum ma ta kara to ko dawla akran wa ratti wa li surati wa la ratti haya ratti jarati ka wajara to ko dawla dula kasi abyan hujjatatu jama'an ke dalle wa bi so mariyani wa ana kasadul liya min kainati jihad nar bu na tuwa جاءتني أحلام الغزاء وهي تخجرا أحلام الغزاء جرى مسار جلجيج أبجونا ما أجمودي كسو كنا بدي إيو من كنا هم تجيروا إفهم مرة سينا نمني قلت هذا طيبة هذا سيدا جراتا أكن تزورم كنا نقول الله كنا وجي أكسم تقدم لي أنا مررتو سعادة فجعته أمانة هذا الجديد وقت جيشنا كلام جانورة نما قتني هو جانور اللي ما ودي موسى إما رحمته وهنا ولكن شوطان أهل إنسان كذا كذا بيكو يا دكتور بيجي يدو بكيت تجبرات مالتا تورة أكمل بوتين ده مالتا تورة أكمل تين ده مالتا تورة أكمل هو بكيت نبي يوم يا جماعة كيسة أنا بسدي جرا أنا بسدي هكذا داعي بسدي مدرسة بسدي kau amanah wajah gani, akhirnya amanah tu defong abdi, dawan tu rakyat mau balatu abdi, nama ni margo abdi, beli tapi itu akhirnya cuci berkumpulan tenawar pituang amanah, gari satu saudara raja kamu tanya aku ambil apa? Sebenarnya nak masuk dan lu, bukan agari hat pun ambil jasa, lu lihat tu kuasa tu, saya tidak ada dia mau amanah, sampai abdi apa bahkan aku misalnya mau tu, dia tu yang walaupun saudara dia sudah malah dimana masih dijalani dai bopasani wa ba'i jazan nama lorot rabbi dulle akasuma fatashabahu idam tamul muslim inna tashabahu bil kalam falam ja ittifaqat awal al-gari khaslatun mata milkitna magesaya yani jara kana akasha tu jawari jawata rep se mutar jara jawai don lagi bajawan gari ke paas hai named tu aben sarwan dam se named tu abu lawan kan se named tu motu wahid abdate dina kana abe itu bilang tu named tu kan abe kan dina kana amma saati azana ya abe dujirna ya jara kana rabbi hamil kes Allahumma alif baina qulubina wa aslih